do strogo uvežbanih i preciznih pokreta u maniru brodvejskih mjuzikla ili vojničkih sletova. Tokom sve prisutnog mash-up koncepta, to jest mešanja ritma jedne i melodije druge pesme, u modernizovanim verzijama njenih hitova čuli su se i delovi tuđih pesama, kao što su God Save the Queen, Sex Pistols, Here Comes the Rain Again, Eurythmics, Don't You Want Me grupe Phoenix ili nedavni hit Calvina Harrisa I'm Not Alone, a nije izostao ni plesno-muzički omaž Michaelu Jacksonu. Playback je ispomagao na sve strane, a pomoćni vokali su imali pune ruke posla. Od svega što se ticalo baš nas, Madonna je ponudila samo ime naše zemlje na engleskom, a komunikacija sa publikom se svodila na tradicionalno kako se provodite, jeste li spremni, ruke gore i da vas čujem ponovo. Madonna je izmislila ovakav tip koncertnog show programa i u tom smislu teško joj se bilo šta može zameriti sa idejno-tehničke strane. Ono što je moglo da zasmeta su prilično banalni, zastareli i ubrzani novi plesni aranžmani njenih hitova, koji su im na račun jeftine diskoteka zabave oduzeli šarm i neodoljivu prijemčivost. Konačno, uz taj klasični turbo nabuđeni četvoročetvrtinski takt, teško je bilo poželeti da naglas pevate i jednu nezaboravnu pesmu iz njenog prebogatog kataloga. Iako su cifre zarade Sticky and Sweet turneje impresivne, a publika na svim kontinentima prezadovoljna, ostaje utisak izvesne usiljenosti i praznine bez izrazitog klimaksa ili trenutka za pamćenje. U svakom slučaju, ovo je bio veliki i značajan događaj za našu sredinu, ne samo kao primjer vrhunske svetske koncertne produkcije, već kao ultimativno pop hodočašće svih generacija. Posebno mi se svidio stage i njen ples, uglavnom koreografija, kostimi. Drago mi je da je Beograd deo sveta. It's very nice. Very big show, it was very exciting. Yeah, for me it was really the first time. Očekivala sam mnogo više. Prvo što mislim da uopšte nije pjevala, znači njen glas se ne čuje. Drugo što mislim da je mogla da nauči bar jednu riječ na srpskom. Treće, ne znam, super je show, stvarno, ali sa sve komplet ekipom, ne samo ona kao ona. Kako ti se sviđaju ovi novi aranžmani njenih starih hitova? Ništa posebno. Ništa posebno i ne sviđam se uopšte to što koristi neke druge pjesme. Jer mislim da je ona zvijezda i da ima dovoljno svojih pjesama, a ne da koristi nešto. Spektakl godine, nema što ja nisam bila na spektakularnijem događaju. Moji prvi utisci su da je okej, ovo bilo na kraju, inače je imala jedan deo kad je ugušila. Koji je to deo? Pa ovaj pre kraja, otprilike jedno pola sata pre kraja, baš ga je ugušila. Inače bio sam okolo, nisam bio na koncertu nego okolo, tako da je bilo mnogo zabavnije nego na koncertu. Pa nije mi se svideo pokušaj da budeš ono što si bio pre 20 godina, ali ipak svidelo nam se njena želja za život, mislim. Dobro je, ali nije dobro da kasni sat vremena. A sinoć je negde emotivno kao pogodio, jer sam video da je sudbina Michaela Jacksona u stvari negde kulminacija celog tog MTV tripa, odnosno cele te estetike koju je Madonna na početku svoje karijere paralelno sa razvojem MTV-a povukla i u stvari negde usavršila i dovela do tačke u kojoj smo i mi sinoć gledali. Govorimo o Madoninom koncertu, ali iz malo drugačijeg ugla. O tome koliko je gradska čistoća imala godine. I pevajući Ona nije ja i nikada neće biti. Koliko god izgledala nadljudski u plesnom savršenstvu i fizičkoj izdržljivosti, izgledala je toliko ljudski kada joj se na licu ogledalo zadovoljstvo i uživanje u koncertu. Tokom više od četvrt veka karijere Madonna je uvek bila na udaru zlih jezika. Zamerali su joj da ne ume da peva, kritikovali njen izgled, a ona je kao pravi stručnjak za show biznis, vešto koristeći medije, imidž i modu, postala prava pop ikona. I vreme do kraja dana pretežno